Da li ste znali da je Tolstojev roman Vaskrsenje izlazio uporedo skoro u isto vrijeme u Rusiji i u Srbiji? Tolstoj je svoj roman objavljivao periodično u časopisu Njiva, dok je naš Jovan Maksimović praktično simultano prevodio i objavljivao kao dodatak časopisu Brankovo kolo, a na kraju i kao celu knjigu koja je izašla 1900. godine. I taj prevod Jovana Maksimovića smatra se prvim prevodom na neki strani jezik u svetu.